salam soko kong from Mix Channel dini 18 to 20, 18, 19, 20 Kumulung Baptist Pastoral Circle by Alo Alizat abo Christmas banik 18 time norokno banik ni benar ko punukana ke mela ki tonga ba norokno bisa berai punuknai so noroknai tong di pilan sini paitang So oboke mangso hangjak dan nu oboke Amang ke wak bahan ketok bahan. yang wak bahan obo tai oboke tok bahan. So Christmas banik kumlung 18 19 20 wo nor phaike iko nai dino rok ta monu khna sai mano payi. So dugan rok ri tong lai jawo jodi no phayi berai lengkhe pipin rok lai sa ta egg roll nai momo nai okay actually tabuk joto nugya kho tamni bagi puila ba selam tong jawo selamui pai pru nor no hain hai punugan aro nai thotok manungi kebang ma man thok nai singra cake nai thok teng pujak abo ang saimalia pizza oke abo ang bung maya oke borok baikok salai ke saimanai tam tam man thok nai hai puno norok nai nei di ko tam tong oke abo ni bung malia dara Amo cream roll abo hungke chicken abo de chicken leg piece. iko naji abo kecap abo ke ang saimano abo ke singra ang saimano water bottle oke yango egg roll fry lai tongu egg roll ngalai so oro norok melao paike nai lengke saimano oke dugan to kebang ma tongo Tui oro egg roll man hoknai awang bangri so hanya hayanggo topi ruksak manai bugidi awang banggai tai oro tiffin rok live sai manai oro so first day ni bagi arrange flight on like ayo and again here momo rok mangso mosdeng rok sini diprasa samung ta taitamo so again yang awang banggai mosdeng chondrokola kamu kolom lagi toka chondrokola dah nai awan kosoy oh bono special ang bomasa yaku norbo bisa visit lagi sa padi so abo mosdeng awang bangki bayang na yabo kayang ko staff rob mothani tui Muichinggor Baptist Church Kumlung Baptist Pastoral Circle so if you visit Kumlung Benik norok phayi nayi lenggi prung kopru sai manai aro marang ka khaske sajuka oro bohai hai yang go phaite tiffin aro phaike norok sai manai so motha ni tui angke individual abo oro tiffin man thoknai egg roll tak to nugya kho hai puno mela phaike norok kabang man nuknai so norok visit klaidi Kumlung Benik 18 19 20 norok oro phaike phayui tiffin bok khai manai dai program ro bok kabang ma dal ke dal norok nai manai so awang phai klai tonggo oro awang bang itu nukha mangso mosdeng nok tonggo wak bahan mosdeng tok bahan mosdeng including abo awang banggi bayang nai ini awang banggi abo alada ke pai sai manai tai hangjak wahan bai tohan tongoro tai egg roll bok klai tonggo oro
tangbo. arrange khlai tongo ke mothani ya nale individual Personal kayak gitu. personal khlai kya ke iko awang set tongo khumlung motha acha ke norok oro phaike norok no to sai sana nangya phaike no sinuk nai abuno visit khlai ke pai sa phaibano Zion Baptist Church Zion Baptist Church ni abo hotel building fan norok nukna ben aro no thasinggo no oke khazan ta tupai bukok norok abo nukna Zion Baptist Church ni building fan ni bagi oke hotel oro melao berai tutui phai mai okhike hotel habi charita oke Zion Baptist Church ni building fan ni bagi Sarah. So melawo pai ke Sarah bu mantok nai. Abo tam Sarah ang sinili abo sake si saiman sinai. So obo nair krabu ya malik saimanai obo lumu. Dragon fruits. Oh dragon fruits li kenapa nih tak sini bunyi kolak. Dragon fruits. This is dragon fruits. Oke, kebama Kashmiri apple beer. Red apple beer. Kebama Sarah Rohman Towo, cherry fruits. So, obo kaisa tiffin house roomy restaurant ni sejak Zuriadia Tripura West mobile number of Rosa hingke tam mantok nai hingke orde Chowmein, momo, chicken kebab, Chowmein, momo, chicken kebab, egg roll. So fast food kaham no item. Oke, norok hazan tak utai buksong jadi norok mela payu. Mayok to kuinai, abo angbo kuyo, oke mayok kuike norok orok payu. Sapai mano. So the name of this restaurant no huncinai Romi Restaurant. Or mantok nai chicken. Tam mantok klai. Abo norok nukna chicken kebab. Momo manai. Wow. Belai ke motom tongka kamera auto bahai thangya saiba no hai punno belai ke angke kaham ke motom mani ko bohok okkhui bahai tongka. So the name of this hotel or stall number 181 stall of hai norok hai saiba no. Tengbo nanya ni aku tengok. Apa nanya Tamo tong kerui. Samun kok. Sanai tay. Kayak gue coba ya tanggal tuh. Tay rirok banyak cha. Rirok Christmas ni. Abo oro joto manthok nai norok 18-19 kuri. Abo to norok saiman kana oro phayui nai phaimano khajoni ta stabi. Oke. Nai thotok belai ke abo cake ni bumung ang saiba ya. Cake roll apa kai? Cake roll pink color belai nai thoka. Siapa kai? Ha? Cake roll aku baik kok. Soy roll, bond roll, roti. Cream roll. Aku cream roll no. Obo cream roll no. Oke, obo lollipop bung po. Tok bahan baing na. Oke, abo ke into. Chowmein, aro cake tonggo. Oke, kebang ma item abon bumung. Oke. Pokra. Oro tok deui. Oro momo tonggo. Kunuk mangke tai bo nai ta. Video. So oh wow, belai ke nai thoka. So khajan ni ta khung tai bo song stall number. Stall number de 137. 187 stall number of 5 khazani ta khuktai bu song norok saimano kebangma item norok nukna ta bukno so borok kai ko ready khlai tongo sini 18 tari
Actually borok bang sugya ko hai puno borok bang te bong borok tai bo item manai kebang nai. So the owner borok malik tam jani man thok sai me ko. Mo fresh juice je fast food chau mo cha pro kon nang mo sung kage. Nang bagita. Fresh fruits. Kaya abo fresh fruits orange baing nai apples tai item tongo. Apples tong nai orange tong nai pineapple. Joto fresh fruits oroman thong nai stall number 190 189 stall number 189 by 190 kaya oro fresh fruits man thok nai so khajon ta ko tai bo song 18 19 20 Christmas bani khulungo oro faidi stall number 189 fresh fruits kaya 190 ni stall number tongo oro momo combine ekino so oro panda cengthaya ko amon bagai asuk kebang ma items nuk ya so noro khoro phaike taibo nai thotok nai noro phai tong di phai di nai di original chandra cup, plate, putla, gari serai rong bagai, serai tongke tap haidi, jalar zagnai. So, okay, kasan di takut tak bukuk song, norok orok pakai stall number 180, 119, stall number 119, no pakai norok orok gari, cup, chai plate, melarman, gari serai rong tupi, kebang masuk, onar. Oke malik. Oke, jadi no melau pakai rang komta tuh di. Kasan kita aku kayak song sebang mah items tonggo, pajak naik. And footwear. Stall number 110. Stall number 110 no. Footwear norok look naik. Aro pai manai oro ayu kabang mas serai roh di footwear to stall number 111 by 112 kayak borok malik tamu man thak nai dara Sinaro juta simno man thak nai footwear any types of footwear beri sela beri serai okra bura jesura any age or by man thong nai stall number 111 by 10 10 11 by 12 11 by 12 और जुटा varieties serai bura sikla jesuna aro phai nai phai dinarot tai pai phai mana dolls dolls stall number 114 short do pro item kebang ma tongo cars serai rok ni bagai especially serai rok ni female di bagai abang sini ya ikon nok rok kamzani abo kayak gitar gari putla so kebang ma items tongo stall number 114 no Malik Kerika Nubya yang tangga saya malia so bini stall number 114 no kebang ma items tongo norok pai pai mana stall number 113 kazani takut tai bukusong oro handicraft ni yak bai slapjak mesin bai phunung thang hai pun oro handicraft man thoknai so belai ke nai thotop pogrok mansuk liya kazani takut tai bukusong norok naidi oro handicraft mora rok mani aro thoknai ke malik rok no sinsinai tam man thok sinar de sinara mora mano itu ser man
Orang buat kenata lihat lah itu nomor 113 113 no orang handicraft item tonggo orang kayu bayi mana 어디 거 발비 그냥 들어 어디 고 바나나 거 하나님 박상 에보 banyak sih Abah, kaisa sih min damung na itu aman, abu sini nana kini ya. besar apa Ano deh? Yes. Stall number 78 stall number ro tam man thok nai bo sai khnar nai owner bidu dukan malik sagar sari tam man thok ar tam thok Ani ro to tak brok polti ko asolo kha to bairenin matu sang ni ta ya ba kai kanjang nai ro khale tak brok tongo asol kha sing barin dui phalo kai ri sa tongo kai dolai mane sal chikon hobono amta iman thogo beri rok ni mang no acha kai ko nor no nugan ta Malai ke nai thotok stall number 78 stall number of 5 ke khazani ta thok tai bu so norok phayui bai phai ma no oro kwbang ma tamo thong boro malik sai khnar ka Stall number 102 Stall number 102 wo iko nai di ladies by gents especially ladies by gents ni footwear oro stall number 102 okay iko nai di tam man thok nai juta begitu kartong koper ke bukil bredis untuk tas kempas ladies especially ladies by gents ladies gents ke aming tuan setti ke saya hampir ke rairok dia kerja nangkuk mana itu abo ni sini no stall number 2 ni malik no abo kaisa so stall number 102 ladies by gents or varieties footwear mana hingke attached to that 102 abo kaisa dukan no hnui sengsai mana aro serai rong ni manai kenjang nai ko so So hai stall number 2 ni owner abo kap dah nai kap sakap ta sakap wa abun bistik ko nai cho belai ke nai ka kap ni kalar obo rare onek rare abun ta nagai thok na jan no thok nai dai thok ya thok nu o sa bai cha zer nai ke ne ai thok dong na mo se phas na man na ga king tong bang pasal so stall number 102 103
norok phaiyoi o cup different rare obo ang nugya ko norok bo nugya khuna haima tongo nuk khuno belai rare oro phai norok pai manai obo limited stock khnoi khnao ba saimaya badabari no aste aste so obo belai rare 20 rupees 20 taka ta 20 taka per piece kaisa bangma kitchenware abrongni items tongo ro norok nai phai painani bumi wansu tokai pai pai ma bangla bai phuno sadi bangla tamu tamu antong nai chakmade dress bag pasra hater bag beter bag তারপর আঁচল সব পাওয়া যায় লুঙ্গি ব্যাগ হাতে বানানো ব্যাগ মাফলার wow okay varieties or man varieties stall number 74 acha bangla bai bo saka tam ni ke kongrok maya ba angka ang kongrok bai translate khai sinu tam tam man thok nai so ang bo bumung man sugya hai puno norok nai nai sidi rignai to tongon tongo bag abo rok ko tak borok khai rok ni tongo so sayang ke nor comment box so comment khai sadi khajani ta thuk dai bu khuk song so bags iko এই যে কোয়ালিটি আছে তাই varieties quality tongo okay stall number pogito kha 74 number 61 no malik bai malai phaika oro tamo man thoknai kisa bo sagra situng sini war buri rong ni bisi items tongnai kesang mani serai rok ni ba ha mix oro mix sangman botong sangman joto dress kesang mani tai ungkorong ni casual wear aborok botong nai so iko bong ni stall number pogitong 61 oro tongo caps tai ladies baburi rong ni especially oro norok stall number 61 of phai pai manai so stall number 167 only 67 angkai oro tamo man thok nai kesang mani ko ri rok okay any items ko rogo I mean kesang mani birthday alkati shirt ko rogo tong nai na beri rong ni selarong ni jotor man thok nai beri rong ni selarong ni so norong nai di stall number 67 stall number 67 kesang mani dress rok tai beri rong ni sorok norong look nai especially dress bango but surai rong ni botongo sula rong ni botongo or stall number 67 of haye norok pai man Subrano babusan kabang tonghaga jini surai ngai do kabang tengah jini surai